Жаратканга даярмын деп инсандын ар бирибиздин жаныбыз Алла Таалага күбөлүк берип убада берген мындайча айтканда. Мына ошол убадага каршы чыгып башый бергендер мындайча айтканда дүйнө колубуз ташталат. Бош. Үчүнчүсү Аллаху акбар айтылат, колубуз байланат. Алла Таала dünyada bozuk yayıklıcı bozuklıklı başlayıcı insanlar Aytыңыз Марик, құтты болсын. Ümit olup Marek bolsun. Aytыңар